ikhtiar untuk pembangunan manusia seutuhnya, demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada seluruh yang dibaiat maupun hadirin sekalian untuk mengangkat tangan, akan saya bacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nuran wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa surura wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya wa kalimatikal tammat wa bi kutubikal munazzalah wa bi kitabikal aziz wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam abdika wa rasulika ya rabbal arbab ya munazzilal kitab ya sari'al hisab ya man idza du'iya ajab. Allahumma al-sinatana rabbatan bi dhikri wa nufusana wa qulubana mamlu'atan bi ma'rifatik wa arwahana muharramatan bi musa'adatik wa asrarana mun'amatan bi qurbik. Allahumma aikid qulubal ulama wal muslimin min nawmi qatlatihim al-'aniyah wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi jam'iyatana nahdlatul ulama hayatan thayyibatan ila yaumil qiyamah bi barakati falanahyiyannahu hayatan thayyibah faj'al afidatan minan nasi tahdi ilaihi warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun warzuqhum quwwatan ghalibah ala kulli batil zalim wa fahish wasu'i la'allahum yattaqun. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.